to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Tunjukkan aku tantangan yang sebenarnya. Apakah ada ninja yang mencuri kemampuan bergengarku? Jangan pernah puas berada di posisi kedua. Sun tidak akan pernah mati. Apakah ada ninja yang mencuri kemampuan doppelgangerku? An enemy has been slain! Ayo saja. Oleh karena itu, Saiman. Bukan aku tantangan yang He sebenarnya. has been slain! Ayo semuanya. Ally has been slain! Mega kill! Double kill! Sorry! Jangan pernah puas berada di posisi. Turret has been destroyed! Rasakan ini. Ayo semuanya. Setiap kesalahan adalah sebuah pelajaran. The enemy has slain the turret! Oleh karena itu, baik
Apakah ada ninja yang mencuri kemampuan doppelgangerku? Jangan pernah puas berada di posisi Your team destroyed a turret. Ayo semuanya! Tunjukkan aku tantangan yang sebenarnya! Launch attack. Musuh tidak akan pernah mati. Rasakan! Apakah ada ninja yang mencuri kemampuan doppelgangerku? Request backup. Your team destroyed a turret. Tantangan yang sebenarnya! Our turret is under attack. Destroyed turret. Ayo semuanya! Enemy has been slain. Killing spree. Shut down. Ayo semuanya! Ally has been slain. Killing spree. Jangan pernah puas berada di posisi What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head. Then I start to see, honey, I'm a perfect 10. tantangan yang sebenarnya! Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I'm disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. Puas berada di posisi We aren't pixels on a screen. No, we're human. We breathe. Every single thing we see curated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. adalah sebuah pelajaran. Apakah ada ninja yang mencuri kemampuan doppelgangerku?